samben paunya lu lega ngeling. Kira-kira dia sempat kena lu beli barang ngerasan sempat pasti. Beli made. Kayang kejani tiang konen presiden bakal ngengsapa. Paunukan batin bapan dia nih. Dong subuh lantas beli. Konen manti ama yang utang kape nenggera ramu. Nejani bapak subuh ngalahin mati li. Kini lu bermakna panggigisan sempat kena lu. Di belusa perjalanan itu waktu dulu. Lega maulid pemeragat lakar mati. Kadirasa niat ya peninggalan lu ngeling. Ibah pun si lakar muali hidup gue. Beli. Di subane ada raos beli nih buka ketu marah kapenin dia. Marah dadi mutu galang apa ada kena tiangnya beli made. Beli made. Kemudian lo. Namai malu beli. Apa tuh? Lacur nembe lacur irago ble. Kengkel lacur kengkel. Sana ne karsangge di anak aku. Hah? Sanan tua ke lo? Beli nak ningah masih kedo di bukan Sanan tuh. Kengkel nangga kengkel balik jadi kengkel seorang lo yen kanti amel lo sana ne. Apa lakat tol ini? Tomo Salingnya kau nggak bilang. ada kalongan nang sing jadi lama kedah aja bekerja kengkel kengkel berdaya pangsing katur sarang dua ke kebudi nak jilah ide kengkel tuh Kengkel apa deh? Beli buka Nang aja belum mekejang beli. Nangil bel. Nang pedingahang malu munyin tiang beli. De beli mepanganan sebet tajak mekejang. Seng dadi seng peragatan yang sebet beli. Beli. Kemudian lo. Jani kene san ban medaya nang bangun malu beli. Jani kene sen ban medaya. Apa di de dua go ngarsa yang sana dua keto. Nih jani lah ngadang pasi umaran beli. Ah, Jalan mau usil umaran tua bener beli. Ada yang mau bantang saya marah apa? Tuh dia tadi beli belum. Sanan tua itu angon bantang si Omar beli. Mat-matan saya marah nih. Nyenjo presiden negesin. Sanan tua itu turmaning patut tegas sio nih. Do pina kejayanti di Pesiwomaran kok lo. Tuh ada menang. Benar. Turmaning pikoli anak kejayanti segiadolen. Tuah sanan tua ke sidekatur. Turmaning. Iya nen muani anak itu presiden negesin sanan tua ke. Tiang bisa dia bakal mesomahan. Menjauh kepat lawanin aja nak muani. ini Kini lo di Subane pindah-pindahin beli. Makhluk ingat beli. Ada nawa ngasih saran cuakinya. Man beli si nawa. Beli si nawa. Oh, beli nampi kan bahasa nawa. Beli nawa. 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 Seng, apa bentiang sih nepong no. Mencari kengkel bang nih. Tiang ane nawang Hah? tegas sanan tua gitu. Iya, Apa di bapu nunen tiang di pengipian bapu. Oh, oh ilo nawan Iya, gitu dia udah bawa pesu. adik kita. Tunggu dia. Jangan ada udah bagus, orina tadi juangnya sama. Liusa bayang beli ya. Ah, jadi bujak itu. jangan setuju jangan ada saya marah Oh, lihat kengkel, setuju. Jadi panitia rago. Hah? Ada si Omar rago. Ane nawang jawabannya rago. Ah, Ini jadi wasit, jadi jurinya. jangan Oh, apa lari Yuri jangan asal ngomong orang sana tua ngomong ke pelajar kalah karena sing bakal nang lu santi sing bakal papan juri, jurinya. ini kamu udah. tidak bisa diganggu gugat Nah. Ya gitu. Itu kita lah. Sobia kan jalan. nah Beli jadian. Ada apa? Jalan.
Percaya Bang Lega. Nih di jangan nih. Tuh. Oh. Curi kemungnya ini Lega. Pokoknya. Nah, pada aja. Ah. Pasti ada makanan sana nih. Asal buat Jawa apa cok? Leh. Kadi rasa pernah cak pelihan. Lihat. Lu sati sing makan. Awas sanan katur yang ada nak menang. Tak dua kilangan dua saksi. Kilangan sana dua. Nah. Giring tuh giring. Karena pesuayang baru. Ah, onen. Dan mulai. Nyoba. Oh nyoba. Oi, penawagan apa sih? Ampura niki. Oh, peratus akan nabi. Weh, liu pemilan masih marah. Pengiring nih pengiring. Halo, semua baru. Liu. Oh, beli. Wih. Nona sungguhan apa kan niki peratus akan nabi. Saking nabi. Mai bagus peratusnya. Bagus. Nawakan Oh, titian mawon saking bukit seni. Bukit seni. seni. Gumanti patut pisan. Jadi ngemilat teh. Niki ini masa-masa serang kali kan. Betul titian sarang kali. Beli. Ledangan. Wadah kali pun niki kue renang kono dia tidak depan. Terus beli. Weh, ini. Udah macam ni kan? Ah, tidak beten enggak. Woi. Oh, Iki kena sawo mare nih. Waktu itu minum dia. Ada potongan jalan waktu ini. Dengawa ke raos. Kengkeng ugar saya mare nih. Pemilatnya setengah dalam cenik kelih tua bajan. Mara dewek tua je. Nah, aja pasti ngaran mati ya. Ayo mana? Bukan kalah bu. Nah, jangan papu kamu tutup. Kenapa kan? Bapa mesti sir-sir harus sehat ya. Bapak madan kancil. Nah, ya kalah boleh asal apa kan dong? Enggak. Enggak boleh. Kancil bukan kalah. Panitia. Panitia. Nah, Jangan malu seni pun. Apa kerja kona? Lejan bumot ya. Nih bungut kene bu. Ada jangan bumot ya. Nih sing bungut nih. Apa? Sujen. Sujen. Tuh. Bumot lu dari jelema. Oh, 58 tahun. Oh, benar betul. Memang pensiun. Dah bangai jelema ke dia bina. Ada gitu. Jadi dia sedang ti. Oh, setoknya buat lah pabrik mau mati. Oh, gitu. Senang cahaya paling terakhir. Panitia. Panitia. Kan. Kan. Panitianya ada nih. Mang apel. Apel. ITC. Ada. Ide. Ada ide tuh. Apel. Ada nih apel. Adan tuh apel ada sajeng nih cek. Lu mau apa mah ada buah-buahan ini. Bawa makan peratune katuran pangbaru milu barang masih barang. Asa berkelas sana peratune rau. Sing ada sing bae kasane beli. Aduh lagi. Adi kawijan. Milu mah sama marah nih. Nggih. Aduh, Kak Milu. Ya, Kak. Dah tua saya di balik. Bapak dekat apa? Dekat Juri ini juri. 100. Ah. Sarang Yolas setia. boleh jauhnya anak ya yang ke Makassar sama marah. Pasti. Yo cager. Di dia belum sebulan dia bos. Nggih. Oh, ngede kegembal. Sarang senamnya Menang dumon menang. Ina yang menang bos. Nasi di. Wenten sani jagi atur panyum Brahman di tiang Samatra. Aigeh ratu sarang sinamnya. Sani sampun prasida ledang. Ngerauhin ini karya si Wamaran di dia. Sani mangkin wenten atur di dia Samatra. Sani pindah ke Bantang si Wamaru ni puni ke boyo wenten tios. Puniki wantah sana tua. Sang sapa si Raja Malih bos. Sani presiden negesin sanan tuake puniki. Semaline patut tegas ipune. Punika sani ke bos Jayan direk pasi Wamara. Semalih pikoleh nyani boyo wenten tios. Sanan tuake puniki jagi katur. Semalih yen nanake puniki lanang.
Titiang misa dia pindah ke Rabin nake lanang pun. Besik man sanan tua. Inggih Pak. Aduh, man rapi ya. Ya makanya ya. Nah, Inggih. Adi punika mungguin mat-matan saya mare. Duaning sampun kemana anu Titiang? Sani bini hajeng ngarawin pondok Titiang. Wantrah saking puri saking suni kencana. Ya malu. nah Terus Oke, Dumun. Hah? Para kan duwe Dumun. Oh, coba. Kalau kene tapi lu ya nawa mah kadang yang mana? Langsung. Aduh nyuwa kadang di dia ngajak sirap tuh. Wah, sing tadi. Udah ada sih. Ngono mah ngalmu. Yuk, tepat. Sanan dua. Semangan baru bangun. Duaning sampun puput. Telu lubeng jungo. Adik kedo artinya pok. Udah wajah. Ada. Aduh, aduh. Benar betul. Apa sih? Kan, ampun. Pleh. Boleh. Nih, jangan tinggal, tinggal. Ya. Curhat. Tapi kene nyon to Sing kene. tadi angon mau kipok sirah kok. Vertigo. Hah? Sirah angon mau kipokan. Raja gelam-gelaman masih pamilu. Arten sanan tuane. Nggih. Oyong udah bekemplong ke peleng candas kemoyan. Sanan tua. Artene apa sih sanan tua? Artinya tuh artinya. Daduh, sanan tua. Lu. Sanan tua. Lu. Coba keras setruknya nanya. Ada. Adi cari laci-laci karena korot gitu ngidah. Inggih. Duaning sampun ten mulihan. Makin siosan. Niki sarangkali jaga ngawitan saya mare. Urusan pemilat Iya, sani urusan. kiosan sani makin ngawin sih. Oh, niki Urusan kan dua aku. Dan awak makan yang mana? Ada. Salep saja. Tadi kalip gitu. Wagum caleb. Simon sururung di tiang jaging laksanean dadosnya di tiang manut tatas kuning dukun sang sapu sire sana ngemilat dan niki Panitia. ini dadosnya ngemilat dan di tiang puniki niki Doi dua Malaysia nggih. Kak Ajrung. nggih sana dados bantang pawisau kuno Niki tas sarang sana tua. tua Nggih, betul. Tapi tegas nih nih kau. Tegasnya salah celele. sanan tua se artene sesana nang keginan tu tujuan wa irake apun konden praga Sombongan. Baru bangun. Juri kuang pembang penasaran dan juri. Audio bagus. Inggih selantur nyane terus ya kumati pacang wilten saya mare durusan tegas Ledangan. sanan tua. Nggih. Titiang nyelanggalah. Praya nyarangin ngemilat ti daging pesewa marang duwe. Mapi tegas sanang tua. Sa saking nekeng tuas. Nangun jagat mangderahayu. Tu tuwak manah titiang. Sami kawan pun ikut tegasnya. Jangan makaja kalah. Sanan jilah. Iloh jeung ayo rumah di pondok. Yo. Semangan. Baru bangun. Tetap ayo minum doh. Kakak milu ah. Oh. Enggak. Udah ngomong bungkatnya nan. Boleh. Kak besuge nih. Ngomong konen suge nih setruknya. Enggak no. Semangat. Kak milu. Kak Subado dini. Nggih. Tertegar-tegarin. Dumadak sida buat beka. Nyawut.
Bumi kali juga nih. Manusia ini kepedangan. Konyang makejang. Pada ngerebut tongos, ngerebut linggih. Tuan uring berdia makul. Lawan beretara wandawu. Yang mekerah mesiat ngajak nyamuk. Ribu kinayuh pakai saraya. Musuh angon bersayupan. Mawinan sesano ne manggokan. Sangat nendo. Sana nendo medegan jening. Degan sesano ne pangmanggo. Angon di dewo. Nyangeru pekayun lan wacana. Mapan bumi janini Darmo kinura kepatutane mubade jani jening karuna nyin kaden jening dane ane dadi nak lingsir nyin siro kriano padeh murah. Aduh, dados Ampura Gusti, ampura dia Gusti. Nah bapak sing mesti salah papan cai sing nawang unuk petekan bapak mai. Gusti. Jadi lautang jening iring kriana patih murah. Kemo ke suryo kencana. Mami dano sino kriana agung mapan agung dosa kurang pati. Abesip pengide bapo de karuna Dilo santi pianak bapo mulo jatuh karma ni dewo. Ingatang Dap kasukertan jaga di suryo kencana. Dumugi bersida memoleh kami asap. Nih kalian bapo jenis kalian bapo. Bapo. Bapo ngungsi studio lo. Suat moto mengeling bapo. Sane mapikole mana repas saya marah. Wanda Gusti Ningsir. Benar. Yang wanda kakal atau titiang kantor teruna. Santi kantor baja. Yang wanda ledang. Wenten jaga tunas titiang. Baca rek Gusti Ningsir. Kenapa kali deh Matur sane tunas titiang terweten tios Gusti. Gusti kan sampun Ningsir niki. Bapak mulo sebut bapak. Ya matur mundo ke gugup. Nah, jadi gege. Ampura di tiang Gusti. Benar. Gusti tan sampun lingsir. Kumpul lingsir bapak gege. Made karuna kantun truna. Makin banget pinunas di tiang ring Gusti. Gusti tan sampun lingsir. Lingsir. Sing prakatang bedak tuh kedo jalan matur nak. Kendane Gusti Sakana sakane. beli matur. Nawa kang Gusti iapel ten petangu, imade ten petangu. Mangke ditiang matur ring Bener Gusti. Bener kalau mau tangguh nih raos saya. Lo Santi kantun bajang. Nggih. Made Karuna kantun truna. Luna. Yen dados titiang nunas ring palungguh Gusti. Gusti ten sampun lingsir. Mangke tunas titiang ring palungguh Gusti. Made Karuna. Made Karuna kantun truna. Luna. Tunas titiang ring Lo Santi. Lo Santi. Bajang. Gusti ten sampun lingsir. Sira luas bojong keluduk menyangkat dong. Yen keni tanya ke raos cine. Sebang ci kena ban bapak ngerasa. Iya. Sing dingah marah. Nggih. Lo Santi mula pejatuh karman jenenge. Kaden kita papan dia ngeraos marah. Nggih, Gusti kan sampun lingsir. Sampun lingsir. Ben. Bapak tahu bapak ken bolingsir. Kita ada pengucap-ucap
Bapaknya nih. Titiang ngadan sareng ipun. Bener. Cocok deh, cocok. Hei. Malu. Tapi balik Budi. Malu Den. Apa balik? Bapak teka main udiang kaden cai. Sejauh oleh cai. Nak bapak ngerapa menang itu. Kena bapak ngudiang, kena bapak ngantenan, kena bapak ngajak mulai, bapak yang ngelak. Ampun ngajak mulai, Gusti kan sampun lingsir. Ben. Bapak teka main. Mula sing adelen. Kal nyase ketiang, jagat teh mapan kena roharo kadijani. Sangkaning pekarden ye ipateh agung dipuri. Makin kayun Palunggu Budi sampun api. Jadi gini, Nggih. lah udah cek kembali ke sudah kejana. Walasan kengken kematian ye dok buku dangun didi. Yen penyidan cai walasan tu jatuang tuang. Beli made. Udah beli semanang saya beli. Ada pengenikan Gusti Patih buka gitu. Laksana yang beli. Ne ada sanan tua kene. Ne sanang punut beli. Sinah sana ni momong kalau dursila di dijaga teh. Prasida ban beli ngelebur. Prasida ban beli bakal. Mendengar tu. Sebab Pangliasa kerten bapak dijaga teh sida paripurna melajalan. asa paniki ke silingsir. Yang kadi punika pikarsan Palunggu Gusti. Mangda titiang uputang ibu di Panadung. Pamit. Pangda titiang. Ragat si mati si Pandagung. Jadilah anda tekan dia. Kengken yang dikoleh lan keten memang. Dumadak pemargani beli made. Presida mapi koleh. Lah, Presida jadi- dijaya rik payudan. Sehingga rumah bapak malu. Di rumah bapak bersandar kamai. Main jalan.